Lubangnya kemana? Tuh ke dalam. Oh, wah dicetok-cetok kita naon maksudnya gitu. Dicetok-cetok gitu. Jangan hoyong di Tuh, ya. hoyong diselamatkan ya mah mangkos. Belut Belut hoyong diselamatkan tuh. Kan cacingnya gede tadi. Jeroan. Jero. Tadi 2 kalinya pluk gitu dah. Saya mau diselamatkan. Mau diselamatkan, Coba selamatkan ya, Bang. pasti belutnya joget-joget kegirangan ini. Dapat euy. Ini agak gede banget, Bang. Guys. Guys. Wih, bener euy. Gede-gede kan. Lumayan itu. Babon lagi, guys. Oh. Anjing.